Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas ćemo za opšte iznenađenje raditi nešto što do sada nikada nismo, a to je recenzija jednog mikroskopa, i to ne običnog, već USB mikroskopa, koji može da vam omogući da se jako puno zabavite, ali i da naučite brojne stvari. Recimo za ljude koji vole biologiju, ovo će biti san snova, tako da ostanite u nastavku videa, ćete vidjeti šta sve ovo čudo može. I za sam početak, hajde da prvo prokomentarišemo malo samo pakovanje. Jako je lepo dizajnirano, ovdje vidimo neke detalje, kao na primjer ovu sliku koja je poprilično bljak, ali pokazuje šta sve možete zapravo i da vidite. Evo, sa strane također imamo primere, dakle možete da vidite raznorazne bakterije, možete da vidite insekte, možete da vidite čak i teksturu novčanice, što je meni onako fenomenalno. I naravno ovdje imate malo jače objašnjenje kako se koristi i naravno specifikacije, što je sasvim ok. Hajde da otvorimo pakovanje i da vidimo šta se to unutra sve dobija. Naravno sve je lepo. I evo ga. Dakle ovdje imamo jedan kabel koji je naravno povezan sa, tu nam je stavak. Tu je i ovaj deo koji se povezuje. Unutra dobijete i program. To su neki driveri koji se instaliraju. I ono što je mene iznenadilo, jedan ovakav fin dodatak koji će vam omogućiti da iskoristite pun potencijal samog mikroskopa. Vidjet ćete o čemu pričam u nastavku videa. Inače, još jednom moram da kažem da je sam mikroskop pogodan za ljude koji vole biologiju, za one ljude koji uživaju dok nešto istražuju, i ovo će za njih biti jedno fenomenalno iskustvo. Evo, tu nam je i sam mikroskop. Dakle, jednostavan dizajn. Što više, ja sam ovaj stalak neću sada koristiti, ali ćemo povezati svakako ovaj mikroskop na PC i vidjet ćemo kako to sve izgleda. Ono što je jedna mala zamjerka jeste da nema pletenih kabela, ali šta se radi, mislim, to je sad već postao standard za ove malo jeftinije modele, da se jednostavno zaobiđe to, ali dobro. Ono što je mene iznenadilo pozitivno naravno jeste da imate ovaj poklopac. Dakle, kada ne koristite više mikroskop, samo poklopite. Inače, u pitanju USB priključak, dakle tu vam je i napajanje. Na ovom delu možete da birate osvetljenje, to jest jačinu osvetljenja, a ovdje podešavate koliko želite da uvećate predmet koji gledate. Ili eventualno ako gledate ovako neki natpis ili
neke simbole, šta znam, zavisi, svako voli drugačije stvari. Evo, primjera radi, sam mikroskop se koristi tako što spustite u potpunosti ovaj donji deo i recimo stavite ga na ovaj kružić i tu ćete tačno vidjeti kako sve to izgleda. Naravno, vi možete da povučete, to je da gledate ovaj deo, i naravno možete da pogledate i ostale stvarčice. U svakom slučaju ovo je jako lep dodatak. Ali vi ćete svakako u nastavku videa imati priliku da vidite kako sve to radi. Dakle, imat ćemo tu neku mogućnost da vam pokažem i kako čak orah izgleda, to jest srž oraha pod ovim mikroskopom. Tako da ostanite do kraja i vidjet ćete kako sve to izgleda.
Što se tiče samog diska, tu imate drajvere, ništa specijalno, dakle u pitanju je jedan programčić koji možete čak i da skinete sa interneta, ali bolje vam je ako već uzimate ovaj proizvod da jednostavno ovo ubacite u PC. Ako nemate čitač ili šta već, onda skinete sa interneta. Program je izuzetno lagan i može da koristi itekako. Jer generalno bez programa sam mikroskop neće raditi. Eto, to je jedini uslov. Ono što je interesantno jeste da možete čak i fotografije da napravite sa ovim, što je jako dobro. Jer ako vam treba recimo za neki čas biologije ili nekog drugog predmeta, bit će vam od velike pomoći. Ili jednostavno ako se bavite, ne znam, nekim zanatom poput juvelirstva ili tako nešto, to će vam onda itekako pomoći. Baš će vam biti onako znatno lakše da radite neke detalje. Mada naravno vi možete uvijek da koristite lupu za te stvari, ali opet zašto da ne, ako već imate priliku. I evo još jednom ćemo da vidimo kako ceo uređaj izgleda. Dakle, ovdje imate dugme za zoom, ovdje je snap dugme, ovdje možete da podesite koliko hoćete da se približite ili da se odaljite. Unutra imate te diode, kao i taj objektiv koji omogućava da vidite to što želite. I naravno ovaj poklapac koji se meni lično mnogo sviđa, jer kada ste završili sve, samo poklopite i odložite sam uređaj na neko sigurno mesto. Napajanje se vrši putem USB-a, veoma jednostavno, ali opet kažem, jedina mana je što morate da instalirate taj program koji ćete vidjeti u nastavku videa, jer bez njega ne može da radi, ali opet kažem, to je već jako bitno za samo korišćenje ovog uređaja. I to bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vam se svideo, ne zaboravite da drmnete like, subscribe, a mi se vidimo u nekoj narednoj recenziji i u narednom videu.